Салом дӯстон, чун дар комментарии видеоҳо аз якчанд кас гӯем дархост гирифтем, ки оиди гирифтани патент барои муҳоҷирони меҳнатӣ маълумоте дода бошем ва чун ман худам низ соли гузашта чунин патентро ба даст оварда будам. Дар асоси оне ки ман худам кадом гӯем амалҳоро иҷро кардам барои гирифтани патент, метавонам ба шумо маълумот дода бошам. Дар ёд дошта бошед, ки агар дар ин дам, яъне ман агар соли гузашта моҳи гӯем октябр, ноябр гирифта бошаму агар баъд аз соли нав, яъне аз соли 2022 январи 2022 дигаргунӣ ворид шуда бошад, шумо бояд инро муайян кунед, ки ин тарз иваз шуда набошад. Биёед сухан мекунем аз патент. Патент яъне ин гӯем ҳуҷҷате мебошад, ки барои муҳоҷирони меҳнатӣ гӯем барои дар Россия кор кардан гӯем иҷозат мешавад. Инро бояд дар хотир нигоҳ дорем, ки патент гӯем кор мекунад танҳо дар ҳамон минтақае, ки шумо патентро қабул кардед. Яъне агар шумо патентро дар Москва гирифтед, метавонед танҳо дар Москва гӯем кор кунед. Яъне он патенте, ки шумо дар гӯем мисол дар Тюмень гирифтед, метавонед бо он дар Тюмень кор карда бошед. Агар шумо аз Москва ба Тюмень кӯчида омадед, шумо бояд патенти навро ба худ гиред. Хуб, инак гирифтани патент аз чӣ оғоз меёбад? Шумо ба Россия меоед, барои мисол ба Россия омадед ва шумо корти муҳоҷир, яъне мигратсионни картаро пур мекунед. Хуб, мигратсионни карта. Барои он ки мо патент гирем, ҳангоми пур кардани корти муҳоҷир, яъне мигратсионни карта, ҳатман бояд мақсади вурудро кор, яъне работа нишон диҳем. Ҳатман, яъне ана ин гӯем намуди корти мигратсионӣ ва дар цели визита бояд ҳатман работа нишон дода шавад. Хуб, работа ҳатман. Яъне агар шумо дигар намуди вурудро нишон диҳед, ба шумо патент гирифта наметавонед. Хуб, яъне шумо даромадед. Баъди оне ки шумо ба Россия ворид шудед, шумо бояд ҳатман худро гӯем номнавис кунед. Хуб, номнавис кунед. Ҳатман худро бояд номнавис кунед. Ё худ регистратсия, баъзеҳо прописка мегӯянд, асосан ин гӯем бояд худро регистратсия кунед. Ҳатман регистратсия кунед, ки ин чиз шумо бе ин чиз гӯем дигар қадамҳоро гузошта намешавад. Яъне бояд шумо ҳатман худро регистратсия кунед. Дар идома, яъне шумо ба Россия омадед, дар тайёра ё гӯем дар сарҳад корти мигратсиониро пур кардед. Хуб, яъне шумо ба Россия омадед, ҳатман работа нишон додед дар мигратсионни карта, даромадед, худро регистратсия кардед ва анакнун шумо метавонед ба гирифтани патент шурӯъ кунед. Аз чӣ шурӯъ мешавад? Албатта ҳастанд ташкилотҳое, ки метавонанд ба шумо ёрӣ кунанд барои гирифтани патент, яъне ба арзиши гӯем вобаста аз минтақае ки шумо меравед, ба арзиши муайян ҳастанд ташкилотҳое, ки барои ҷамъ намудан ва пур намудани дурусти ҳуҷҷатҳо шуморо дастгирӣ кунанд.
این راهش هم البته هست. برای چی؟ برای اون که وقتی که شما پتنت گرفتنی گویم نقشه میکنید، اونجا هست گویم نوبتی رایگان و نوبتی پلاکی. یعنی این البته وقت میگیرد. خب ساعت ها روزها شاید وقت شما رو گیرد و اگر شما در پر کردن حجت یا گذاشتن حجت جمع نمودن اون اگر خطاکی داشته باشید باز می شود به شما چی وقتی و مبلغی زیادتی. اینک برای اون شما به پتنت گیرید. خب کدام حجت شما و شما لازم می شود؟ یعنی این درخواست یا خود عریضه برای گرفتن پتنت، پاسپورت، زاگران پاسپورت یعنی پاسپورت خارجی، حتما ترجمه پاسپورت شما، حتما ترجمه پاسپورت یعنی ترجمه میتونید البته دررسی کنید چون پاسپورت ترجمه خودی رو شاید از شما طلب کنم. خب اگر شما به تشکیلات مراجعت کنید، تشکیلات همه این حجت ها رو برای جمع کردن به شما مصلحت ها میدهد و جمع کردن این حجت ها با شما آسان تر می شود. یعنی پاسپورت، ترجمه پاسپورت، عریضه، رегистрация. خب رегистрация و شما باید پلیس یا خود страховка گیرید. اکنون در ادامه یعنی شما باید امتحان سپارید برای دانستن زبان روسی. خب یعنی شما باید این نمود سرتیفیکات گرفته باشید و چون این سرتیفیکات به شما امکان میدهد که گوییم دیگر حجت ها رو جمع نموده برای گرفتن پتنت درخواست کرده باشید. در ادامه یعنی شما سرتیفیکات رو گرفتید میروید به دکترگذاری. بعد اونی که شما به دکتر رو گذاشتید از یک روز تا یک هفته وقت می شود که آنالیز های شما تیار شود. بعد این و شما باید ایننه گیرید. ایننه رو میتونید در نالوگوی کمیته یا اینکه باز طریق تشکیلات ها گیرید. گرفتن ایننه وقتی زیاد از شما طلب نمی کند و این رایگان است، فقط که هنگام گرفتن خوب اهمیت دهید که نام و نسب شما درست نوشته باشد. یعنی در همه حجت ها اهمیت دهید که نام و نسب شما درست نوشته باشد. خب این را گرفتیم و هنگامی که شما به گرفتن پتنت میروید، همون روز میشود شما به گرفتن پتنت میشه، شما نزدیکی آن روز باید حتما مبلغی خب پتنت رو سپرده باشید، نالوگ آن رو سپرده گیرید. یعنی شما رو در بانک حتما بانک سبربانک میسپرید، چک آن رو میگیرید. یعنی بانک به شما این نمود چک میدهد که شما مبلغ پتنت رو سپردید. خب فقط که باز اهمیت دهید که هنگامی شما مبلغ میسپرید وابسته از منطقه نرخ پتنت هم فرق میکند. در خاطر داشته باشید که هر ماه مبلغ پتنت رو باید بر وقت سپرید. یعنی اگر در پتنت شما سنه گوییم 15 سنه باشه، یک چند روز بر وقت باید مبلغ پتنت رو هر ماه سپرید. خب همه این راه رو میگذارید. یعنی برای گرفتن پتنت شما باید تیار باشید که با خود مبلغ گرفته باشید و دوام گوییم تا یک ماه شما حجت ها رو جمع کرده میتونید پتنت خود رو گیرید. از خاطر نبرید. امتحان رو سپردید، دکتر رو گذاشتید، در همه گوییم حجت ها رو ترجمه کردید. خب باید دانید که وقتی که شما به پتنت کار میکنید به شما شتراف نوشته میشه، یعنی جریمه و جریمه با مبلغ کلان نوشته میشود. پتنت رو شما میتونید هر ماه دراز کرده باشید. یعنی شما میتونید پتنت رو برای یک ماه مبلغش رو سپارید، میتونید یک باره یک چند ماه رو سپارید.
یعنی پتنت شما تو 1 سال دراز کرده می شود، بعد 1 سال میتونید باز رفته از نو آن رو دراز کرده باشید. خب حالا وقتی کوتاهی که ما به این موضوع جدا کردیم، البته آن کافی نیست که ما همه معلومات رو به شما داده باشیم. یعنی گرفتن پتنت البته نازکی های خود را دارد و از خاطر میتونید در کامنتاری یا شرح نوشید که با کدام سوال ها میخواهید جواب گیرید، ما حتما میتونیم با آن را به شما جواب دهیم. برای چی؟ برای آنکه شما با یگان جا به کار وارد شوید، حتما از شما این حجت ها را طلب میکنند. یک بار دیگر بیاید حجت ها را تکرار میکنیم. خب بینید، باید медкомиссия гузаред, тести забони руси според, гиред яъне полис според, страховка, тарҷумаи паспорт ҳатман, гузаштани изи ангушт ҳатман, пур кунед ариза барои патент ва расм гиред. хуб расм гиред. ҳатман ин ҳуҷҷатҳоро ба даст оред ва аз хотири набарот ки шумо бояд боз инна мегиред ва агар барои кортон лозим шавад, шумо метавонед инчунин снилсро гиред. снилсро дар гӯем МФЦ дода мешавад ва агар шумо дар ин масъала низ якчанд гӯем ҷавоби васеътар хоҳед, ба шарҳҳо нависед. мо ҳатман ба ин саволи шумо то ҳадди имкон ҷавоб медиҳем. оиди гӯем дархост ё ёфтани кор бошад, ҳатман дар намоишҳои оянда сухан хоҳем кард. барори кор дӯстон дар алоқа мебошем. худро эҳтиёт кунед ва доимо муваффақ бошед.